garagume asuno mo osri أخرجها من الدم nga garambu garangini bane gidi وجدها كما أمر ara ni igara kara mo be ke mo yadi be sudi kulorun kita asukana kulor bane yadi aso gini bane de bilino ken sagai ken to ngondi tay kendi iksirun su kun su sagai قيل إن الاثني عشر كانوا لا صنعة لهم حين عملوا sorota mino hillo ndi kunga golle mayya bira kebe go to ngondi isai فكانوا سياحين iworo gunnendu kanunu debunga kundu ngata وكانوا كلما جاعوا شكوا aywa inda dulluta iwotini isa da dulle ngoyde فينزل لهم كل واحد من رغيف aywa allah wa allah isa wa allah nyagana awa tohulle nyummu hilwoy awa yankana na kini besusu وكلما ظمأوا inda daquqa iwotini daqu ngoya ونبئوا awa jingo funtini dangani andani wonno ko no iwo jimini فقالوا لهم wota isa ti dangani هو أفضل منكم sere yugo no kenan pasagai قالوا من قال idi ko paso kuya ko am paso kuya ko dange mbate o yigene alla go himbe kinnoyi o minni alla go himbe kinnoyi o ko mun likata alla ko paso kuya isa ti dangani حين يأكلون sere be go yigene ti yimme futi jinga kinyan pasagai فاستعملوا قصارى kenya sabuni awa iro yiran dabar yendi na iramu na awa akachi kullu kini maniya tahana yiramu ngali disanuku iwa ara kike dabar mo gobe lakin wole dabar بين الروايات المختلفة لأن بعض الاثنى عشر كانوا kebirenga ke antaqami wo me grindini awreni honu ni kundu tamu ko hillo donc besu ko ni ka isa ite kaba ko nyuwe egi ko ni sirega na ya mo anga suro mo himbe ga ambrani ni kenya pasanga nganya mo himbe ga ambrani ni ayam pasanga anga nay mi gambra dungo baka alla ma koy kemo ilinga ne karne an wangi nan wala himbe awamma angi menda mo tay ko menda mo tay harke himbe go baka ni kitenya na dabari nan futi kenan basa aluminium kifaro ko ho mayidi ma himbe ga brene ti ime fudije bismillah ربنا himbe gam pasa sui kini wani nyimi Allah sallallahu alaihi wasallam kene sawa akembira mo nyang kota sui atiri ke warjaganya ita men sira hunye hongo to kena ya war me hunyana yesre kien sawara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kenda ni duna lungo bagi Allah farengari duna lungo njopa gilla ga sar duna ko tabe wa kota so ka palu ngena Allah farem barkin sabana duna ga lungo ga ne ila ga duna ko tabe ko taso ka palu ngena kumbani lilengi kaso kurumbal like kaso wa ga ligiriya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yora misiri mpaga yo kan kana dro andari ni nyino gumanga ma gumanga ni sampa ka grande hunya kamen nari aro kan interni aro gore interni yitu be go gunne ni da kan lemu da gore lemu an ho nyana kina ngo kan kitana gore kitana misiren sigi batare ay mati ulli sagadi sali wati nga dangi salamu nga wala na wufenya kabu andangi no gumanga ma سنبي أنه هنا عمرنا هوري خلاص بسم الله ربنا يا أكما آمنا أتمني بما يهونا أنزلت أنغركين ينقندي كنغري إنجيل يا قبتي أمباري إيساي وأنياغنا أنه كسا كفشيدانو عندنا بالوحدانية لرسولك كده يعني isa batanan su himbe gam pasa su kinye ni ko hawariya hon na gabo bane hon pasai
musa ka batanan su tanyere serebe musa gara kun sugandi kun ganan basasu alla faren ka batanan su soro kun nagati iyan pasasu ya bismillah wa makaru ati kubinu gara isa kallela murusa a ira here bure kutu bani israel ti isa ira sere wara himbe go here yana mullin kari illa gahiya ikahunan gemadi aywa malikalle isa jibril arani agon nan kube aywa abli butengai ala isa wutu asigetai yahudiyan tunga be ga wonon kan kinda serebe wara na isa awa na ahi yage mun na sige na mun na kari kinyu wa kana yugullinga atawon tatiyanus kalo akama na kari aro ama wari abugu aga bugu Allah ka gara himbe ko ni wa makaro wa makara Allah wallahu khairul makirin ikundi heren da bare na sere wara himbe ga wakalli wa makara Allah Allah ta'ala qada awa itugati hereke meya wallahu Allah ta'ala khairul makirin ayani here buren tuganda na sirenga de akinga ma wari Allah da akinyi me ya gallaqendo awwar mu gonya ko Isa atu hankamanu igana ngara diga sirenkari iwo sire wallan kin badde kan kana hana kare ana mo an diga lagami an yi mi wono himbe gala kin kare kin kana ukalla ke bidan ke kan dara ko nan di ke bidan asu ya gabu yo yin kana kalli kin bani me ana mo wan ko ni o wana gajanga ko ni an ga taloga akinga bugu ira simma keta isara kin kariya isa hega bugu himinu ga yakin kana dukuno ne annabi ga kalli de ke bida kula kin kare mira simma akin ni isa igara karan den sa ondenga aya ala yin woni isa nga haten ku tembiti isa de ayo basin dare bananti isa gandai bananti isa yani bananti isa gandai o yugonga himbe gara kama o yugonga ne isa ga bo kebire ngai kunyi me be go soro sigi be ko ren ni kete ma me kitari himbe gani hoti isa ni hoti isa he hoti basin dare isa gandai isa o yugonga himbe garo o yugonya gandai isa ga ya gallaqe isa ya gallaqe haten kutte kibitai ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إن وانا هيرن غبن كتو أو كلا كلا نو كلا كين غانا كلا كبيرا هي متون واجمه كونانيا أو تقو غامدا بسم الله adi birenyani Allah ta'ala dali Isa danganati ya Isa atinga Allah ta'ala ngeni alligandanai na ngurugini katin awakatin nuqurugin denga namugudunadi nanya ammakara wa mutahhiruka ngeni ansenun dindanai na Allah tondi baka yemmunga kafaru kunga kafirahu kebirenga yemmunyana iga tukidan batte yemmun kammun di kafaru kunga kafirahu yani nasara adu yahudiya nyana herinya miga wo awake here dabarni minu ga tukidan batte nan yan nasara ngana ndani Allah komenga a harinya nan are me hitanga kungo walle yahudiya kamma ila yawmil qiyamah makkata sigen kotanga inni mutawaffika wa rafi'uka kono di Allah tingan kalli kebire ngan mutunu ilayya at-tawaffi kunda wara kallin ba ne akamma la an kana tafsirin kitabun di himbenu mu'tamidun al-tuwengo kun kamma kuma ken karime basa Isa sigiye donc diga mu hilin takendi nantina awa ta'wilinya minna hoynya kenni hotana gama ko himbe dai na andi Allah da Isa sigindi angarinde Allah faran sai dikin aksaru min hadithin am bon hal sebaniya
Allah farenya ni qur'ana shahandana hananga hina aga na aya be ganda koni akoni mogondo akingara ko mogobe arabun kanninga ne bakamela akingara himbe ko bane ke birenga kinyani na tafsir nundi tuge ngo himbe nu kama kum me sore be gaw tawaffindi mogosri kinyani ngan kinyandi ni anna tanga yani an ngungu kinyene no kube kenga sahada antar ni karati sire su awa herea utawaffik ngangu timandini bitawaffi timande hono di ay awre ngan kankandini yana diga kamuni na ya kankantenya ni nani ama buwa sera harama wundi on da awre ni nganyo ngilligana nga aro ankara kenta bana o konkonte anyo ngilligante mu Allah ba aworni katakane ayandi Allah konkon killi بهذا اللفظ بالتوفي او نوجل ان شاء الله ko au konni kuma onu yadi kin anabu noga e wawum bi hake aram kannindi la taqtadi tartiban wala ta'qiban aha landi mutawaffik wa rafi'uk ona nya kallenyi me nastalim ona dukini ona kallenyi me mi aram kanda anta ko ni tingan kalli hina kindi na ngurgi waw kebe hay tawafindo awa wurgen naga ram kan ni waw unta ko ni ti kallem polanya kembirenga urgenya waw kin atfiya doro o faye kenya wo bitartib dinda gati e nga inni mutawaffik fa rafi'uka ken kemuri ni kenya ke kali inda gara summa qahanrai summa tufidu taqiba ba'da tartib ke halle wuci ninya ke mina ke qahananya ngawaw la yufidu tartiban wala taqiban angati jaa amrun wa zaidun aram kam mukana ta famnan se hen himbe gari himbe kadi awa famuna dro andi khibari tisuri nan tan le kenya la garin anda kenya hananga ai aram kan ta ko ni waw nan ti kenya ginda ngati jaa amrun fa zaidun awa famunu ke gari bane ke ni kan hanari la kira kane me ginda ngati jaa zaidun thumma amrun ke bira kiri halena wucinya kiri oke ona nya kallen yimi ngan tatuni nanti kallen pulanya kini wurugi ndenganya boga makin tadi hadisu ngari ga nanti wurugi ndenya ke bira nganyime awenu komya nanga ko angorni kara haragi ne ngara ngurgi keni ona nya to ba finya kallenga yimi ko mi agali kuna mo gona kinga nganda ko ni wannan dik kallenya hina honu ya wono immalinde mu kinga lakin ka i akidanu mak anga sawke nye Quran na nya ikunga yimemi manga sawke ay diamiki ala taqdim wa ta'khir aw yani dro inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika ba'da dhalika aw yani dro na nyagalindi in tarin kata honyana nga abada ngangu sunuran no be gani no duntenga kallela unyana kempalle ngai kun ko ni kitellanta isenta diranta ala nyagal li tikenye wasi qaida an minimo an minimi gana ya marti gajangenga Allah o kentangana konu landa ken kalli igama himme ya marti isa antangena muhaliya konu na ken kari kin qaida bismillah وجاء ثم مرجعكم كم بالي ساجد دينغرانا إلي أو كاتينغ الله تعالى فأحكم وكيدني بينكم عربي دغنديني فيما هونا كنتم أغاني ميسورين في فيه كنتي فأما إلي الذين ميسوري إساك مارندي كبرنا هونتي إسا إيمان الله هونتي أرمينياني هونتي الله كبل مانياني
قولوا لا الله فارنيني كلمته وروح ألقاها إلى مريم وروح منه من صوابها انتقل لي قوي من سوغني بسم الله فأما الذين أما يم بينو كفروا وما كافراه الذين يكون ينغان قتنا ينغان قتيا ينقض قتني في الدنيا والآخرة ينغان قتنا لا غرقا وما من ناصرين أما يقل لي ديمان داني إدغني وأما أما الذين يم بينو آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أو كنت مني أجورهم إبراجونا والله الله تعالى لا يحب الظالمين عند أردت كلا خطباني فيوفيهم أنغتني يلي الله تهمني وتواني وعمل صاي يوفيهم يكون كاللي براجونا هو بيكترا لا بس التوفية رمقنني والمال وفضل رمقنني لها معنى كما نبيها كي تمن دي وكم غباني يا وكوني دورو خنا منو كتومن نقول سرو نقول يكون براجين تمن تنكنيا بسم الله ذلك ياتي عيسى قباركين نتلوه هو قرنا انك مولى من كما بالآية نما ارو قلهم كن الحكيم كن جمدنني يعني واكبي كن عند القرآن يوادي نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد الزرقاني قال كبيكو مواهبي او شرحندي عيسى وندو أكبر عتي تموبي شيخ نونغا توغو كين كما كين نبي الله عيسى أمسكنا ديغا كموندي ما غانتا كاميرو تامبيلي سيني دانغي حالي على كين يدنا ديري أنا بني مقول لي تنغاتين سيني نيونكولانا كوي أنا بني مكوتو ibra isa amma gara wube kita kame alo tanjike alo sino kabi arakenya kita isa sigi halera kamundi alla ra heto hata ti noronga yigande ndo mini hollungo ye arakem bosai ara kanwe ado konko kamudu ngono nta yigene inta minni inta kankane inta watunu inta tampini alla mbaten tunta bakidi arake menye ara yinde kinai aw company timbe ko malika nu company mo be aw malika nu kitendi ayan ka kodanga ndakinye aw yankana ala manarati bani umayya re mum miside be ga awa siri jamane dimashqi de gorendi aw yankana ken soro kama ken miside ga kabako église nyani islam nu ngaro dimashq ibana al-futuhat al-islamiyya ila noliga igaro dinan kanango benu ga yino chrétienu nyani iro islam nda ko nange meya oslu hunda barni islam wanda kenya mundu kari nganati ona ko nange meya karame kallen to ona ila sigindi église be go yimagano ila tagandi bani nyani juma misire ngano har lenki kinya to woni masjid bani umayya atagandi bani har lenki chrétienu ngalen har lenki islamu masjid ni la siginde nyino église nyani riwaya ila tagandi hilloy riwaya ni wa tagandi sikko islamu da hillo to bani ngima ala kul hal kem posiginde ko nan tagandi na kayilla na ajo awa anyam misirenga na jong awa asal ran jong koy alkawai ku kallen jong koy dengo ikiyam buranga har lenki aw gillik akaba kunga arani kan alla faran da ke ko ti ke wornin ya aw yan kana ken soro kamma ken da yi sere ma diga islam ma diga no hina
arike mori khalafa dinan kanan ka on nogondi bani umayya bo kun sezinya a dimashqiya bani abbas kun sezinyi bagdadiya iraq ke soro har sa'un ira salibun ya karabakai kurwanya bugai na nyami izananga ana sali khirhum kim misiri har sisa awono har sisa salon yana di ayani debe nyime jamane nyime ajma misiri korenga khasiya gabe wo kim misiri dangani aw gilai we isa wo yankana asoro nya kama adukeni hi gore alkawa misiri ngono batlahi almuqaddas wono alla faram misiri ngono ku beenu ande munyumundo kifarunda ataga yenjo pa nambiriadi ke kany église nyay yani aw mana ni wa ko ni islam awu am musalahawu aggemuni adinan tle mutengani mo be aw kinya ko kinga nyini dajjali ara mihdi liri na liri aro islam sira su ko mante iwo wurnu iwara dimashqiya kinga ni sira de xorenga iworni kori de benga gebrenga isaganda yanka awtina sallen sigidi mihidi wo alla murunu ina kane kine an sallitiya ayi isawtni an salli aw salli agana salli wakati kebe da wi jonko ni mihidi aro isa da jali gajanga da jali ya ngana saw isa ibane aw qajini ko ngana sabbe ngara jindi kinga na ya bane akurenda jama'i wa qosene ibrahim yana salama wa duna wuldu ngono gari nan suro islami ngana ho na ta ken no gondi aw yana ko golle sahaban yana da bare an gana ti kendi an wara kun debi ke me ngabe nyawono himbe ni no kretienu ngara kon nange menya miro dina tan ngara kon nange menya igani ken kon nange men mori ma hatal an ta wara kun debi ya awa ta wara mo to la nyano an gona nyi ba khalle nya sahaban ngara to ko mo be amana bu kunu ke miside no gondi anta sinu na atbaka hina karamo khore ni wono البطي إلى كريم سلك نغني كان عالما جليلا عظيم النظر في هذا العصر قرم قوري أمي ولن قتنوغو كيبري عالم ربانيا أنغو ألان توان أنتم غمغا كم غني يكون أجنك لا كلا ننتين تنبي سلبي نغو سلامي رامين يا سلامي زينغ راكين نغين الله دونك مودا كنت لنكي كإجليز إنجري بقى كمسيرة تاتي بس أتكين تجمع أود نكين تجمع كي بان عند عمر بن الخطاب مندا أهو دبرن دعما تنا غريانا صحابي بي كتير غارو كيقولني أغني جوندي كني وقول ماني مسحابي إذا سبتني دي الله دي إن دا دوغنا سغال لنكيني كنا هني مدينة islaminu wul khora bi ma jaman yugo yana islaminu ndi iri qil islaminu na ni kayro ni me yani dabari islama wondo islama ar islaminu to ngo bonno mo be
ni dabari ke mori illi nanti okun islami nu nyei kebirenga islama wonni kiyai islama wonni kiyai kebirenga makkiya ganya an kana ni kempo do islama go la to qore wido menaga kempo do islama go inta dibe bane inta jamane bane inta ko habane islama gon tuinteni sunnan kitabundi islama gon tuinteni awa hinya mo qasendi mi iro hotona worni na la choko na la sogolo na di kal islama gon bo kayru nga mun la islama gon nam bange kundu anti kundu yi o kebe nga kayru nya ho da waranteni ya kinya sabuni alla faran batisu sahaba num batisu i gollewa i sihewa i hitundewa iwa mun na soburunga kim islama go ya islama kuntanu himbe ga warni tan na lidde benga na ni agama sihama hohonya anna lidde ben kara anan diga misire ndi anan diga bomu kara misire ndi anan diga sagandi an diga bomu kara sagandi anna vatiri nyugo wutu na no gompo ga bomu ngana diga sigini jaman dangiranga awa karalanga killundi serundanginte anna aywa agirndi islama on jihadi mo wara ko darume jihadi suka girigin a kenan gin kalle him islam an kalle sira suga nanya an kara kahiriya an warno yimbindi khalidan an tabakara bada ayan warna ko sire be ganan mu'mina bane kare an kin gara manime kare bismillah إن مثل عيسى مثالنا عند الله تعالى ننديني كمثل آدم أو قمنا بالله آدم مثالنا يعني عيسى مثال بغم بغا كوسيسا لمي هابنتي أغنان نغرسمو أنجنا نسمي آدم قلنا مني نعم آدم قلنا من بغم بغنا كنتي ngahoga kanda gran nugursamu himbe gan kotai angana simme kin akende angu fami kitana himballe kin agara joppa toyi yugo qaseno yagaran qasna lemme kita ken kane yitire me be gan taktina wakati be ken kite ken pakati alla be garo ken anta kontono hoy hunalika da zakariya rabbahu yugo qas ken palle yugo qaseno yagaran qasna lemme kita donc ke sunina an pakare muni honne kata blaki ho korenga kebrenga yagarin da lemme kita habentai alla be gari ti yitire mi ngana ya wakati he kil henta kontono alla be gara lemme ngini yu qasenu yagaran qasenga kenta kontono nyana ken su gama kata am famu ni kebrenga sikandare ko ni be suwatu o hawa adama ko ni isa o mati maya ati hawan dakenga adama ga mantai hawentai ken sikanda sala sudi yong himbe ga katta ke tagana mantai hawentai ara kega tagati mamba ne ya ke bidan wala famu nanti isa hi kaba ko nyande nga janga hono kenan kaba ko ntai awgili adama kaba ko ngari la dandi ya gari ansare ne comme isa maga sare mo be ngai yuwon sare ga donc asante ngonan di o ma hawa abu o hawa adama yadi ama no ngutu na sara de nga no ngi jun kote yugo kenyan da bare Allah magana je iranga go famu isa hindi ka ko isu antanya na ma hoy na dikiran tanya na Allah ko su konan la annan sagai nan tanya ken balanga sika isa ka baran di dron nan di amaje ne yawo me garin bane ken nan kwaran bono tinga ida ko misali su kinanga annan sagai bismillah خلقه الله تعالى وهو آدم تغا بكات سجرنا يقول لأتي سجرا كدغاني أنكي نانيا سريا أنيا سريا وكي بدنا أتي كغا دانيا لمي نانيا هابين دي أنيا سجرا نرى كهما مي بكا مونين نقنسو جيني غوتو نانيا ناقوتي ناورا موتين دونغا
asejura manduro tanagate sine akotinde na wara motindonga tanagate sine na natali na wara akanten sagundengo tanagate sine kame aro tampile sine kinga timme wakati kebe allati nyumkina ladi anya serenga anyai bismillah الحق kebirenga tungunga من ربك kempai kiaide bisa hibe gani tungunga nangiran kamanga kempai ohagar himbe kandai ولا تكن ya seri maulami ni mawanya bille sikanu ngade فمن yani allah faran sikana riba la awri nangi nyumato isa hinno samya magali kharre ma sikari kharre allah hagar himbe kan tungunga faman yemme hajjaka kenganda farangalle mago isa khibarenni balle kempo garanga billi tuagunga anwatini kundangani kembirenga qaqusa gari ono hore nyugun kiri ada ga yimmere nyunga ono yagarun kiri ada ga naga yagarun kiri o yimmenu ada ga yimmenu olli kahuma me ثم ke kahuma halle نبتهل walla garu qasa ونجعل لعنة wala الله alla langandinya Al-kadhibina. garantin kamma on geran kundi nibe akinya kampanga keta alla fare anya hallena kitu maga sikadi chrétien be gandare an tampindi maga diga metna garre tandiga illi iyugundi yagarundi remu o kawo o yimme yugundo yagarundo remu killi ona menyi kamballinga ona alla nyaga na langande lundi himbe nde garantenga keta isa kabarendi elli alla na kampalaki ri mo onsuronde e jamaadi e bugun najraniya e gari ke Allah farendo ko madina Allah farna diga mo on kida ke ta khara mo onsuronde ke da wona meñi kampale on langal londe ite bas da ku ba ranta ke ya ga sigini ora simme o worni jabun kini igara me war halle hakare siregumenta konton jamaadi kenti dangani angu watu tigi tigi an bi nyimme na watu o ko mo du tuka aga watu ko an bi nyimme ndi siruma dumi langande londi ni hina ma iyaga halaki kebira yo himbe ko nagara on ki yugo ke le ona kantande kinai ndi arno ko yime ondiga iri mo sorondi iro debendi ki Allah farenga mirani Allah faren mbugu baga Allah faren jukunga aro sere mallahi dukini me hina ona meñi doru mangara nyino awce gilaga manya almeni me khifare ona meñi doru anga nyino kina jukuni wodi irani abugo awi kaneno an fusana akena yime ado hasana da husaini wono abuna ana bukundiga ken place ndi ado fatima wono nisa ana kendiga ken place ndi ali wono ibra qur'ana ngati akida on orange gumbugundi alla farndo hasan do sini gabu kebirenga qur'ana ne sinya na ko isati hasan do sini alla farin lingunye are nyagarelle munyini me ila ki khasiya kita ore nyuguna mbo aro himbe ga bu kin hasan do seni kebira kenda ko inandi alla farille munyini himme nuga ko ni nandi serenga na bu hasan do sendi na mo hi qori nyani tin kana tarati alla farille me ti kenta kebe in sagati hakarenga honne balati allati fad'uhum ila abaihim tiqallim munqrikati hawai tikinya tilemunteni to ganati hasan na hussein imani fatima alla fa ille nyagare ni me ali yire munyi ibn abi talib
tikenyi men hi qore mo wasne tikengo wasne na am hi qore aw wasne me himbe gan qora kenga nakta nan kai ona kenya konni alla gati farenda nanti awa kubenu garri diga menga imbugu iyimenu idi yagaru idi renyugo ati idi renyugo ke alla farando ilenyugo be gabuni hasan do seniyay kubira agandani aliyu remenni yatinan me ruhan wa dinan donc alla farando remeniya wa tiniya kenyi mi xanu kene xarikata alla farando adda leni kay nanti alla farille meniya o ma dangi aliya la me himbe gan qoto aliya ren xana kita aliya re mun kotu himbe ga hasan do huseniya kun qana wasrinu kutun qana kane na sabu ne buga aliya di aliya khani duran biay labuda hingana kunyanga walangal nam mosra bukini adallinga idi kata alla farenga idi alla fare kebirenga aywa kenay alla farenda koni kudangani indari nganda duwawu benya agotin amin isage idi kata alla farenga idi alla fare ona hiketo kuno le ke hinyeme alla farande andagi min kundu ngade wona huwa ko na woni min himbe kama gemu kanne ko ni gamanya o gemme hoy wadi iti basindari o sagal lenkini abunu amu wahilana ki hadisi ko ni isagalle sinesu igemu himbe di wujunu hilli complet sinesu i jamana ko kenkinni islaminu tagande mo kinni e safur qasondi tagande mo kinni rajaba qasondi tanji ke megendoroke tanji ke nyugome tanji ke si awa gajanyo ken kalite o kalite gawono asu tanji ke birenga sinesu o ke kinagay ke birenga ona mi hayna me to Allah farali gatay sinendi wa tagani tagani o kinni safar tagani ko rajaba ke be hake sizaga ko ni kundu siza aw sawi wure me jalaleni yimenna saka qasu aw kunyi medi ay ngalla mo mun siza go ngono himbe gantali de wakutun bagay sereni ya khatwa kitajo qasendi de حسبنا الله بسم الله إن هذا كي هكون دي كي تيجي كي يعني قصة كبارين كي غني تونغني وما من إله كي بها كي المباهلة لنغل معو هي قورين يعني الله فارم بالله amma diga sere sura hina nan to ganda me ko ta himbe ona langalle lolli ubi nan langalle nan take mesarra nan diginde ngi agara kin arna nya kundu maginde hulana agara kin arna nya kundu ana kin koni anta gemme abadan ahramtani shari'andi islama unda sabati ni hibane yadi kedangi halle kinni mani al-li'an bayna az-zawjayn langalle ma go yaglem billo mena sere yaqen gondeni atire me masere yimeti nyaare ni nyake ngari jenene bo sedon nagati lona ke ngari ke mbogonta ni ke mbane anda bu hinga antegeme o ga be khawanya na nanya mbane awa ana andu langa manna koy gonya asre bismillah
وما من إله أما يجلي تنبتي تنقي إلا ما قال الله تعالى وإن يا الله تعالى لهو هاتيكي أياني نندانا أياني كم نندانا فإن تولوا يا رسول الله إن هلكوي فإن الله أن الله تعالى عليم توانني بالمفسدين. يكون نندانا بسم الله قل يا رسول الله أنك ننتي يا أهل يا الكتاب كتاب دنكونو تعالوا ولكو يهودي أو النصارى كمبرين قري إلى قل كلمة لكت دغمبانيا سواء دغمباني بي أهي سنيرو بيننا أو أكونغا وبينكم أدان كنغا بي سنبانا دي أنت خرقرين تني كي مبغو دورو ngenu okuna kundwa anta khirqan tikenga masana ikunda me kuta yahudiyan do nasara ibrahima khibarendi be sutani ke dinanya kama ike yasireni iri alla farenga madina tilikiti wa alla fanda qasu gara nasaranti awanna gamundi orange kallege famu anna munda ona nya kamane ay yahudiyan qati oran kallege famu anna gamundi aywa anna munda anna gamundi ona nya kamane ay nasaranti anga munda ona nya kamane ko yahudiyan ngara uzire nya mobe yahudiyan qata anga munda ona nya kamane ko ku gara isa nya kamane mobe la akalli katinga nda tunko akallege ibrahim nasara he yahudiya he ngila muriyenta di maknya gai maka sukuta bismillah قل rasulullah ngan nanti dangani يا أهل الكتاب يا كتاب دنقونو أنكم نلي كتا دغمبانيا غامي كي نيرون دني او كو اسلامي نغا ادان كتابي نغا ألا نعبد كني منيا أمه هو باننا ما غند الله ولا نشرك أمه هو الناس هلك هي الله تعالى ولا يتخذ يقوم بعضنا ما يقول تيجي أيوة يقولنا نانيا كمان قبونا إلا الله تنايد فإن تولوا وما أنكم يقولون أو النصارى أنكم الرهبان أنكم كنيا كماني يهوديا أنكم أو أراهب الرنيا كماني كما كنيا نصارى نبتانيا كماني يهوديا نتوانيا كماني أمة كنيا فإن تولوا قل لي إن حلق ويبقى الله بانينا كبرنا أنكم ننتي دغني أوكس كبرنا أنكم ننتي إداتي إنشيد ننتي أوكو غني أوكو تغنيني إسلامنا أوكو الله بانينا ويمونا يا أهل الكتاب إرينيا كمانيا كمو نهونيا كماني أمغون غبيني أنغو سجود نادا مانغو هرينجو نادا مانغو قسن نادا كم بانه حيث إنهم ينسبون التحليل والتحريم والإقالة من الذنوب لهم ولا يتبعون ما أنزل الله بل المدار عندهم على ما حللته الأحبار والرهبان أو حرموه هكذا كيو جمّي وبي كنتا جمّي أي الله قلنتا كندي يهودي أو النصارى andi nan kanan kinga na himbe digandi ankenda ken digankenda aroti nda ki diganda ankenda ankenda haram ni kutun kama menda diganda nda kata ke wadi kinga dangi be kebirenga awa haram ni imo kasendi manga na hoyi wonya awti nda ki haram dan kama an wanyi ni kinga ngende hunu bosri nani Allah ma haramundi wa agara kanda ga akinya ni hinkama ni anke maka ke mo bani gani tubu kempine kunya ma kenta Allah ma ndi kome yimen simme nda kinyan nan simme Allah nan kanai nan tubi ando Allah na ay kentare anda dinan kana nge no kunga na kara ngera kinya sezi ni woyi ma église ndi kursi gil itraf khire sezi an tawon kin kam ma kenta kuranguna awa kebira nga ko ni nana bonan to no kebrenga angana ko nan to no kebrenga kanan ke ke wan tubun sartin ko nan da ke gure hakalli bango ke kinyana ngana himbe kinai kebra anjuni wullo ko yenda gaboye ko kenga de bana angure buna kenga wenda lo kan de bana ga kunga na nyuru munya ha kenda yahe aga mo yahe kana ama yahe kebra no keni kunya na kamani nya golle ni ke na tu wulliga na hon paramundi na hon digandi
ويكون إقرام وليك يا ودي هو سو أو كوني يهوديان قراموندا أو نصران قراموندا أيران كامبينغو كيريني إسلامين توانا برون كهنا كما himbenu kahana ngawo I jaman nyana ke mogodi na I waratatenga na I koromo kosri serenti hinun kalama I hin su ko mande hari ke menu mangandu wala allan placinga boken kahana kiran ka bo khirnan kama karamuwa undi sigira alla kan ga undi sigira inta me nyini ho ya inta bana ime junubu kona yahana illa Allah المحلل والمحرم كن كوي الله أنا كني يا كيو جنوب غاي كي جنوب نكي توبو مغو أمبانا بيسودي نيمي سادي نتا مين نخري وندارا خوارا كومي خلي غني أديكا أيوة أنا يا غي منانو كن نغان an saunde nganyana an siginte nganyana an trente nganyana an kompenda nganyana ngo jamana nganyana anda an sondome aw kinyana an gara ko mo be anda qur'an sondome ni kununga Allah ran to wulliga sire buga sire o sire ma buga sira swamba ko yugo ma harami aywa kutunga aga diga sirra hina ko yugo ma diga kutunga aga haram sire hina maga dulo mini o swani maga jeni o swani مغربان يجوا سؤالي بسم الله يا أهل الكتاب يا كتاب دنقون لما تهاجون من سابودا آغو فرنغ لما غنيانا إبراهيم أو إبراهيم دي من سابودا بسو غوتين إبراهيم نيكي خلقين سابون كودي وما أنزلت التوراة بس أنا كما كنت هيني نكيا توراة بيغاني موسى كتابين غاني يهوديان أو كتاب توراة كم ينقى إلا من بعد ما إبراهيم حليا إبراهيم الدنجي حلي نوچلا تنياني موسى غري أن وغا ينقى موتي إبراهيم اليهودي إبراهيم ديغانا دالله ني موسى يمري أكتاب يمري بسم الله آتي يا أهل الكتاب يا كتاب دنقونو من سابدا غو مفرن لما ود إبراهيم دي وما أنزلت الإنجيل إنجيل يعني النصارى كتتاغرنا إنجيل ما ينقى إلا من بعد إبراهيم حليا نوشي لا تنيا إن بيغنا ينقى كاني غام بلي خلينقى أفلا تعقلون كن أغانت حقرني حقرن تنتكي كتنين أنا دي أنتم كتنين أنتم يا أكويمو مور أكويمو يا أغرم من حجة هودي تواغو غواغا دغاني تيكينغا إيسا أدو موسى كباري أنكم تاغوكين دينان كما وسيهدا كنكنا غاي كندي فلما من سابو دغاني أغو مي فرانغال لما هودي تواغو غاندا أنكم دغاني بي تيكينغا كنغاني إبراهيم هنشانينغا أنا كنكوني من سابودا والله تعالى أو هنجان انتو أنكم قام لا تعلمون أنت هنجان انتو دي كما أكيد دباري دي كو آية نبي هيك وإن كانت خطابا لليهود والنصارى إلا أنها تجر بذيلها على من يشرك بالله غيره atiko aya har gindai airan camping aga yanga yahud ndun nasara nyeri kama metigi kamane ya Allah tanai bitahlil wa tahrim wa hakada airan camping wa qirini ay wasiru kama igo hotana batunu ka pa allai min al muslimin gil islamin wa qad afa al iman qom kubin liman ka wallahu tengani annahum ba islamin wono ilman ka wallahu tenni kum pakirlangani kebeya alla walinun lawo toranyana nani alla taqentadi iraw komen hana nani alla taqentadi aw kun yagala walinun lawo hu haramun dini alla gara himbe digandi aw kun yagala walinun lawo hu haramun dini alla gara ken digandi nanka hukenga iwo bidi agabu sentini bidi anu be qorengani
Allah subhanahu wa ta'ala makin dalle sukini ya qur'ana di ma Allah fadan sunnandi ina tlaqari na kun bidi anu wutu na kunya ti kunni kun tariqanga ay wa kebrenga tiken kani woli nun killenga iwoti ni tiken bidi anu aro ken kille ken ngena sabu ya nasren kisidi har ginday kengo Allah fadan shari'an sogini adiku itiqadillahu to kamanunga simani na ho kama tongu nyime ayan gara himbe ko kenyan tongi kama de adi garanto nyene kuya shaytani yan selletindi kama ni mungundi allampinga wa ke jama shaytani jama nyani anna to shaytani jama kun tigi yani kasarantonga alla walinun kanina intabatini inda ho haramundini alla gara himbe digani inda ho digani alla gara himbe haramundi شيخنا رحمه الله أتي من كان معي فعلى سنة جدي بهذا اللفظ أتي سربين دي كبيك شيخ رحمه الله إذا أنسو كي إكسما سنة كي أنا كنيا دباري ديغان ديبي ديغان لوغون دي سربين غانتي أنو كبيك ياي أمو كي قانونو إذا أنسو إكسما سنة on digaro kenga ike duran kallen tare de la wakalla anta alla wali alla dunge wali ko yugo ga wono nanti kenta gemme sharia ni kenna diga kilenga angara kenga risu ira kai ma abe gararondi alla wali he bara ho yugo wono konne gotinde an pasu kana kauyenga konne gotinde an pasu kana kauyenga parce que konne gotinde nyimo kanana hoyonu ko nanti ana ken saganga way me watu ken gare ngo khurayni me kana kauye la yatawarra wa yatawarrat anti duri kana hoya wa yutaqarna honsudi an kana yi Allah wul timantun kille i kulle nyani i senne nyani i sensente nyani nyami intare abadan an gara howari nyami ngata aga wadi ira kahai mira sagai anda sabati gana ndi ay miana nya kibida kinga ko ni kin no kunsu ka wande agen kahiti Allah wali bismillah ما كان إبراهيم الذي إبراهيم منيا يهوديا ولا نصرانيا ولكن إبراهيم منيا كان إبراهيم منيا أن يميل أن يبقى دين برين سمع كتا دين سنبندنا وأن يمنيا مسلما هكذا مسلما أن يدو كنا موحدا الله بنا ويمين كذا وما كان يهوديا نانتي إبراهيم أني كسري ما كدشين تي إبراهيم أني كسري كن نكبا كوني يقوم الله غراكم غبي إبراهيم أدو موسى نعوجني سينه أدو عيسى نعوجني هلدو كم كبي أدو تنسجد سينو كرجي بسم الله وما كان أدو إبراهيم أمانيا هلا كفانا كاي كوي مكان كونغا كوني مغبي أري يريا أري كم بسكيندي يريا وكوان إسماعيل رمونا kebirenga addinan na ismaila ya ma bori batinyani la di la kapana he bismillah inna awla an-nas kebirenga ibrahima gaitu awa ku yakene mani honda meni kola ibrahima dinan kam kebirenga aw ken kana konnola ati serun zuho hawlandenga ibrahima dinan ni kenyani yemunga ko benu gara batu akiyendi gilare munga ismail ishaq yaqub ara kulli mu أو إلى يوم القيامة الله ركو آياني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بسم الله وهذا النبي عدوك النبي نمها للتنبيه ذا للإشارة كي أنا كتهم بيكوين قرين تاندرو مين ذا وكوين كنيدي هي عدوك كي ودانا كي بيحي قرين دي أغام مهلمين كين غانتي وادي نكما على تونكو
والذين أمنوا آمنوا تونغندي مولمين يمتونغا نان الدينان كما كنا تيور إبراهيم بتي كنا تونكو أما أنكو لا أنكو تدعي والله الله تعالى ولي المؤمنين أيان مؤمنا ديمان دانا ود طائفة